Setiap kali Nabi salat selepas tahiyat akhir sebelum bagi salam, fil alamin innaka hamidum majid, Nabi akan berdoa. Doanya begini: Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Tiga yang Nabi minta. Apa yang keempat Nabi minta? Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 10 tahun Nabi ulang doa ni. 10 tahun Nabi ulang doa ni. Kita solat maghrib tadi baca tak baca? Rugi kita. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, 1. Wa min azabil qabri, 2. Wa min fitnatil mahya wal mamat, 3. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, 4. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.